Kadorbar pulun jeng Shnong Erpakon Riphoy District kalarai ben be Shnong no ya baro kibar jylla kibawan trei bylla ber kibasa awai hapo upur usam jeng Shnong. Kini karai kalami na kecing lang executive committee Kadorbar Shnong kabalong negas ni balang kabalai kren benia halor kecing syak penyap uba kermen lingdo nong lain hawe ubar jylla betrei dhaba kabajia haka khatwei tarigu jemang. Uni ubar jylla ukurteng uraju rajbhar ubatrei bylla haka dhaba blatip kumka RN Sharma Hotel. Kipulut kila kem yu raju haka sengi kababut hadin kajing tokit kababnia abha ya kajing don keti jong u haka niga kambaman. Kini ka rajong Kadorbar Shnong kalami iru hadin kajing ya dali jong Shnong kabalalong men haka khatnyau tarik ujemang kabalai simenta da baro kinong Shnong kintup kiseng bhalang kiblawan ban ai jing krishan. Haka juk kapor Kadorbar Shnong kalarai ru bo utrai ka building ba IY ban bu ya ka RN Sharma Hotel bon batha ya utrai ka hotel bon mi no ban bania lamlut ya baro kinong bylla bajla hapo kshipinai.